Hubley Pibaro, Nade Dr. Hubert Akar, pathologist, Madlab Director, Jonkan Nasret Hospital, Shalom. Kaya bang akwa ban penia pimenta, ndiat kalong, sapang kumno bangin deng, ye kanika mask, kababaro ngia deng, hakanika puar bamenta, bangin yada yaladi panlag, now new knyang jingpang, coronavirus, kadon kajing makajing mong, lada ngipendan kambak kalayaka. Namarbon na ngingim tip hakano kador ngin le bangin deng ye kanika mas. Ni sudeng la kadeng kumto bangin tip kumno bangin deng kumno bangin lam kumno bangin pen kuat. Ladang ngim nang ban le kini ki benta ki bakide ki balong ki bakon benta bakong san. Kawan ra ya kajing ma pen ban hakajaka ban wan ra ya kajing ada. Nila ban deng ki mas ki bangi shinahi halayeng halasem. Tambah ki mas ki bangi deng halayeng halasem. Kiri ban longkum kini. Kani kadai kablasu sertap, si sertap kadan shani, baci sertap kadan shani shadian. Dia shwa bangin deng yakini kimas. Nidai ban sait kuat bahaya ki shwa bangin deng. Nidai ban sait ki kiti jongi shwa bangin deng. Bat hakpor bangila lauruk nidai ban sait bahaya ki kiti. Kenang ba? Uni kunyang jeng pang unum ya ban sapriang keleng lane ban num rung sepok kamet jongi. Lada kan ni kamas kala asngam kala dei kapor bangin lau mabangin sai no yaka na lo kata pade ngim dei ban pendan kam si pendan kam yakini ke mas kam tam kum kituk bangyang surgical mas ke bangim la ban sai kini ke bangis chana hi yang ane ni su hi yang ni la ban sai pat pendan kam yang yaki ngim dei ban ya ai kel yang yak kamas jonga sha iwei pat habang ideng ikini ke mas ni dei ban tep hakano ka rukam bangin deng ibo kum ni tap yaka kemut bat yaka sentur nantang nite aswa uni uksai mana jerok kanya nang ni napos kor te hamni te aswa mana jerok jo sate mana po kani kadai bangin deng kumne kamas habang ila deng pade ngidei ban pet bakani karmas kanum ai jakai ban light le air bakan rung sapo pe kani kam light show kala dapat sebak hangi nado nak khmat chado sene sak inga pak sentur tadai hang ni bangin deng ya kani kamas habangi jerho kanjing jerho jangi kan sakut hang tayapo ke ai kate ka badon sapo kadai ban dei be ka jong ka sapo bakani ka basabar kadai ban dei be jong ka ba sabar ti ngadai ban pet shwa ngasadeng habalau badeng alal shwa ni ban apo salam banajrong pat kani ka mas tang ngalit pedem ha saban pangasasai kuat bahaya ka ngathat ka sngi bakan rakhyang nadap that ka sngi ban rakhyang pade ladang ildan kana ginya ta ke istri gede ban thet ya ka kti khnang ba knyang uba sakot hapo kamas unum poi sakikti jongi bangi kum kta sini stai bon sapriang pade unrum skamet habang isai ya kaning ladap sai ladap that rakhyang ngin thep pade kumno bangin ra man la ka singa ka pa bangi lek bangin dek kini ke plastik kidan komni kini ke plastik ngisai khuat hai ka bangi pen rakhyang ba ka bana jorong ba kani ka ba sapo ngisai khuat sajorong ngisai khuat parak sabat pen rakhyang dala ada rakhyang bakani ka mas ka pangila dep that rakhyang ba ni lanya istri ni thep hakani ka plastik ni thep hakani plastik hap kunto na dep thep ya kani padeng ni ya kono kani ka plastik ni si ni kan no sabak ni khiap no kunto ni kan sabak ladang ngem dan yeng laban te daw jeri dan ya rakatu ka stapler ni laban pen kenang bu kenyang jingpang unum ya ban rum kani laban tap hapo ka plajong ni bangi la pendan kam hakapuar bakal asingem ka wai ka mas kani ka jingdang mas yong ikan trei kam ha lada ni pen sembuat lang lanengi buat lang bat karukam thet ya ka kti ladang ni deng tang ka mas kti jong i ka jabo kenyang jingpang wandan hi thet hai ka kti bat deng kamas kani kan yarap shibon ya bat kala ban yada nau niu kenyang jingpang hublai